Bahaye ikaze mwese abakurikiye Neni TV, aka ni kakanya keza k'amakuru agezweho hirya no hino ku isi, aho tugiye kuganira ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine, aho Uburusiya bwamaze gutangaza ko bwamaze kwigarura uruganda rw'ibyuma rwa Azovstal muri Ukraine ruherereye mu mujyi wa Mariupol. Mbahaye ikaze. Nkuko tubikesha ikinyamakuru gikorera mu Bwongereza BBC, ku nkuru cyashyize ahagaragara none tariki ya 21 Gicurasi 2022, kiravuga ko uru ruganda rwa Azovstal rwamishijeho ibisasu rwari rumaze ibyumweru ariho hantu honyine hasigaye muri Mariupol hatagenzurwa n'Uburusiya. Uburusiya bwatangaje intsinzi mu rugamba rwabwo rwari rumaze amezi rwo kwigarurira umujyi wo muri Ukraine uri ku cyambu wa Mariupol uri mu majyepfo ashyira uburengerazuba. Abategetsi bo mu Burusiya bavuze ko abarwanyi ba nyuma barwanaga ku ruganda rutunganya ibyuma rwa Azovstal rwo mu mujyi ubu bishyize mu maboko yabwo. Mu gihe cy'amezi abarwanyi bari baraheze mu buvumo bwo muri iyo nyubako iri ku buso bwa kilometero kare 10 bibuza Uburusiya kwigarurira byuzuye uwo mujyi. Uko kuhava kwabo ko gatanu gusoje igotwa rya mbere ryangije byinshi muri intambara, ubu Mariupol ikaba ari amatongo yarasenyutse. Iki nabwira nuko Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya yavuze ko uwo mujyi n'urwo ruganda rw'ibyuma ubu byabaho byuzuye nyuma y'uko abasirikare 531 ba Ukraine bavuye muri urwo ruganda. Mu itangazo iyi minisiteri yashyize ahagaragara yagize iti: ibice byo munsi y'ubutaka aho intagondwa zari zihishe biragenzurwa byuzuye n'ingabo z'Uburusiya. Naho perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky we akaba yavuze ko abarwanyi bari basigaye barwanira kuri urwo ruganda bari bahawe uruhushya rwo kuhava. Mbere yaho kuwa gatanu yabwiye televiziyo yo muri Ukraine ati: uyu munsi aho ngo bakiriye ubutumwa busobanutse bahawe n'ubuyobozi bwa gisirikare ko bashobora gusohoka bakarokora ubuzima bwabo. Biravugwa ko kuri wa 20 Gicurasi imodoka itwaye abasirikare ba Ukraine bashyize intwaro hasi yabakuye ku ruganda rwa Azovstal irinzwe n'abasirikare b'Uburusiya. Ibi kandi byemezwa n'amakuru amaze iminsi avuga ko harashize ibyumweru uruganda rwa Azovstal rwaragoswe. Aha wakibaza uti ese byagenze bite? Abasirikare b'Uburusiya babujije imfashanyo yari yose kwinjira muri urwo ruganda, barurusaba ibisasu bakoresheje indege ndetse basaba abarwanyi ba nyuma bari barusigayemo gushyira intwaro zabo hasi. Gusa nanone ngo benshi mu bari baraheze muri urwo ruganda bari abaturage basivile barimo abagore n'abana ndetse n'abageze mu zabukuru. Muri uku kwezi kwa gatanu barahungishijwe bose nyuma y'ibiganiro byamaze ibyumweru byakoreshejwe n'umuryango w'abibumbye UN hamwe n'umuryango utabara imbabare wa Croix Rouge. Ngo ariko nanone kuba abarwanyi ba Ukraine barwanaga kuri urwo ruganda bari barakomeje kwanga gushyira intwaro hasi byatumye Uburusiya budashobora gutangaza ko bwigaruriye byuzuye umujyi w'ingenzi wo ku cyambu. Ku banya-Ukraine benshi byanatumye abarwanyi bo mu ruganda rwa Azovstal bahinduka intwaro z'igihugu zigaragaza ikimenyetso cyo kwirwanaho gikomeye kw'iki gihugu ku gitero cyagabweho n'Uburusiya. Ndetse nk'uko tubikesha ikinyamakuru Reuters kivuga ko Uburusiya buvuga ko abarwanyi 531 ba Ukraine bari basigaye muri urwo ruganda bishyize amaboko yabwo kuwa gatanu. Abasirikare babarirwa mu magana bari baraheze muri urwo ruganda barimo abamarine, abarwanira amazi no kutaka, inkeragutabara zirimo abo mu mutwe wa Azov, abarinzi b'imipaka, abapolisi hamwe n'abo mu mutwe y'ubwirinzi. Komanda w'abarwanyi yavuze ko abakomeretse bose batwawe n'imodoka za bisi ndetse n'imbangukiragutabara z'Uburusiya. Abategetsi bo mu Burusiya bavuze ko uko kuhava kw'abo barwanyi ko kuwa gatanu gusobanuye ko kuva mu minsi ya vuba aha ishize abarwanyi 2439 ba Ukraine bose hamwe ubu bamaze kwishyira mu maboko yabwo bavuye muri urwo ruganda rw'ibyuma. Uburusiya nta makuru bwatanze yaho abo basirikare bahavanwe ku gatanu bajyanywe, ariko bisi zahakuye ababanje zerekeje mu bice bigenzurwa n'Uburusiya. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yavuze ko abasirikare bazafatwa mu buryo buteganywa n'amategeko mpuzamahanga, ariko bimwe mu bihugu by'i Burayi ndetse na Amerika bikaba bifite impungenge ku kizabaho nibakomeza kuguma mu maboko y'Uburusiya. Murakoze, yari imwe mu nkuru zigezweho kuri uyu munsi. Ndabakunda, yari Engineer Juventus. Ciao ciao.